Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari w'inyota TV. Tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa kandi ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda byumvikana mu gihugu cy'u Burundi. Ubwicanyi bukomeje kugenda buba bubi cyane, n'ubwicanyi kandi bukomeje kugenda bwiyongera uko umunsi ugenda uza haza undi. Mu gace kitwa Bukeranzuka mu gihugu cy'u Burundi hongeye kumvikana umugabo ndetse n'umugore n'abana batatu bishwe barashwe n'abasirikare batavuzwe amazina, nk'uko leta y'igihugu cy'u Burundi ivuga yuko ari abitwaje intwaro, ariko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bavuga yuko aba baturage barashwe n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Niko kandi nanone iyi nkuru turaza kuyinjiramo ibyabereye Bukeranzuka ndetse n'utundi duce twegereye mu mujyi wa Bujumbura, aho biri kuvuga yuko abaturage bakomeje gusangwa mu mazu yabo, abenshi bakajyanwa aho bajya gufungwa mu buryo navuga yuko butabereye ikiremwa muntu, benshi bashinzwe gukorana n'umutwe wa Red Tabara bya hafi. Turagaruka kandi ku nkuru idasanzwe y'ibikomeje kugenda bivugwa yuko abarundi basaga 400 bafungiwe muri Tanzania. Aha kandi bivugwa yuko igihugu cya Tanzania gikomeje kuvuga yuko mu gihe cyabwiye igihugu cy'u Burundi kuza gucyura abaturage bacyo bakigira nkana cyangwa se bakirengagiza ibyo igihugu cya Tanzania cyasabye. Bivuga yuko rero ngo uwitwa Samia Suluhu Hassan ndetse n'abanyepolitiki batandukanye b'igihugu cy'u Burundi biyemeje gufunga kandi bagafunga aba bantu nk'imbohe zaje gutata igihugu cya Tanzania ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Aha iyi nkuru iragira iti, ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Bwiza. Iyi nkuru iragira iti, umuyobozi w'umuryango uharanira kurwanya icuruzwa ry'abantu On Air City Me Prime Mbarukiye yasabye leta y'u Burundi gukora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira gucyura urubyiruko rw'abarundi bagera kuri 476 bafungiye muri Tanzania mu buryo budakurikije amategeko kandi bubabaje. Uyu munyamategeko yavuze ko hari urubyiruko rugera kuri 700 rwagizwe imbohe n'igihugu bya Tanzania ndetse na Kenya. Abo bantu kandi ngo bakaba bafungiwe mu buryo budakurikije amategeko, kandi benshi muri abo bafashwe bagerageza kwambuka berekeza muri Kenya badafite ibyangombwa bibemerera kuhagenda. Me Prime Mbarukiye yabitangaje ubwo Uburundi yabutangaje mu gihe ubwo Burundi bwizizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icuruzwa ry'abantu. Yasobanuye ko abafunzwe barimo n'abandi 64 bafungiwe mu mujyi wa Ngara, barimo abakobwa 23 ndetse 23 ndetse n'abandi 93 bafungiwe i Mwanza, harimo n'abanyarwanda 24. Yagize ati, uru rubyiruko rwafatiwe mu nzira bagana muri Kenya banyuze muri Tanzania, bamwe bakaba barafashwe bataragera ku mupaka. Abenshi muri abo nta byangombwa bari bafite, ariko ntibakwiye gufungwa mu buryo bubabaje nk'uko no kubuzwa uburenganzira bw'abantu. Ni nyuma yuko kandi nanone mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi uretse aba bantu bagera kuri 400 hafi n'imisago igera kuri 70 batorotse igihugu cy'u Burundi bajya gushaka imirimo mu bindi bihugu bitandukanye birimo Tanzania n'ahandi hatandukanye. Bivuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu ikomeje kugaragarwaho n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Leta y'igihugu cy'u Burundi kandi ikomeje kugenda yibasira abaturage b'igihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko abaturage n'ubundi bakomeje guhunga igihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo ari abakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Uwitwa Everest Ndayishimiye akomeje gufata nk'inyamaswa, cyangwa se abenshi muri bo akomeje gufatwa nk'aho atari biremwa bw'igihugu cy'u Burundi. Akaba niyo mpamvu abaturage b'igihugu cy'u Burundi, bimwe mu bikorwa biri gukorwa na leta y'igihugu cy'u Burundi ari byo bita gutera abaturage b'igihugu cy'u Burundi ubwabo bukomeye cyane, bigatuma abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi bihungira bakajya kwibera mu bindi bihugu bitandukanye, by'umwihariko iby'ibituranyi bituranye n'igihugu cy'u Burundi birimo Tanzania. Ndetse kandi abambuka bajya Tanzania bikavuga yuko abenshi muri bo baba bashaka kwahindura inzira kugira ngo arebe uburyo kibakwerekeza muri Kenya, barebe yuko ubuzima bwabo babukura mu kaga. Ni igihugu cy'u Burundi kandi aka kanya biri kuvuga yuko imishahara itandukanye y'abantu benshi bakora mu nzego nyinshi zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko batari kuyibona neza, kandi
ibi bintu bivuga yuko bikomeje gushyira mu kaga gakomeye leta y'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda abivuga. Ni amakuru rero dukomeje kugenda dukura mu gihugu cy'u Burundi, kandi ni amakuru akomeye cyane ko bikomeje kugenda bitangazwa kandi bikomeje kugenda bigaragara uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi bigakomeretsa icyitwa societe civile y'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda abitangaza. Nibyo kandi nanone ngo leta y'igihugu cy'u Burundi iri gabanwa ry'imishahara cyangwa se uguhembwa amafaranga makeya ku ruhande rw'abasirikare ba FDNB. ngo harabizi neza yuko hari abenshi byababaje, by'umwihariko abagore bari bafite abagabo mu gisirikare cya FDNB, ariko barivuga yuko bari kugena igenamibare y'abasirikare bari mu gisirikare cya FDNB kugira ngo bajye bamenya uburyo bahemba umusirikare bitewe n'igihe amaze mu gisirikare cya FDNB, cyangwa se bagahemba umusirikare bitewe n'urwego cyangwa se n'akazi akoramo, by'umwihariko ngo bitandukanye n'ibyakomeje kugenda bigaragara muri leta y'igihugu cy'u Burundi, ngaho leta y'igihugu cy'u Burundi usanga umusirikare ahembwa bitewe na famiye akomokamo cyangwa bitewe n'ubushuti afitanye n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. ngaha niho ushobora gusanga umusirikare umwe mu gihugu cy'u Burundi ahembwa miliyoni y'amarundi, umwe ahembwa miliyoni 5 z'amarundi. Ahanga rero ngo bikomeje guterwa n'uburyo systeme yubakitse ku ruhande rw'imishahara, uburyo igenwa na leta y'igihugu cy'u Burundi. Ibi byatangajwe nyuma y'uko n'ubundi bamwe mu badepite b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza yuko batewe inkeke bikomeye cyane na gape cyangwa se icyuho gikomeje kugaragara mu bitangwa ry'imishahara mu gihugu cy'u Burundi. ngaho ushobora gusanga umuganga ari dogiteri ukora akazi kamwe n'aka mugenzi we, kandi bamaze igihe kimwe mu kazi, ngari kugasanga umushahara bahembwa sungana. Ibi ngibi rero ngo bikomeje guterwa nuko leta y'igihugu cy'u Burundi n'ubundi akenshi usanga icyitwa ivanguramoko, ivanguraturere, ndetse kandi no gutonesha ku bantu bamwe na bamwe abandi ntibabatoneshe, aribyo bikomeje kugenda ibibazo bitandukanye. Ariko leta y'igihugu cy'u Burundi ikavuga yuko kuri uku guhabwa umushahara ku ruhande rw'abakozi ba leta mu gihugu cy'u Burundi byatangiye mu gihe cya vuba, ariko Evariste Ndayishimiye we akavuga yuko agomba kubirebaho ndetse kandi agomba kubikemura vuba na bwangu, kandi bigashakirwa igisubizo mu buryo burambye. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Icyitwa ubwicanyi cyo kiravuza ubuhuha, ndetse kandi icyitwa ubwicanyi gikomeje kugenda gica ibintu mu gihugu cy'u Burundi. nk'ubu hari agace mu gihugu cy'u Burundi nagarukaho kari kuvugamo icyitwa ubwicanyi. nk'ubu ngubu nakubwira nk'agace kahariye mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Ahangaha nahitwa Gatumba. bivuga yuko ku munsi w'ejo mu masaha y'isa 5 z'ijoro hari umuturage wishwe w'umugabo. uyu muturage yajejejwe yuko ngo yari amaze igihe kirekire aba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aba mu mujyi wa Bukavu, ngariko yaza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi akinjira mu buryo butemewe. ariko bikavuga yuko uyu muturage yari agiye kwishakira amahaho, cyangwa se yari agiye kwishakira umuryango we amaramuko, anasize umuryango we urimo umugore n'abana 4 ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. rero atagakwiye kuba azizwa yuko yari yaragiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi yagaragaje yuko hari n'abandi benshi bagiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagaruka amahoro, ariko we akibaza impamvu yajejejwe yuko yiberaga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi akagaragaza yuko ngo atigeze agira ibikorwa byo kwijandika mu gufatanya n'imitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Ni leta y'igihugu cy'u Burundi rero ikomeje kugenda ikora ibikorwa by'ubwicanyi, cyane cyane abaturage bagiye mu bihugu bitandukanye, abari baragiye mu bihugu nka Kongo, abari baragiye mu bihugu nka Tanzania, abari baragiye mu bice byinshi bitandukanye bashinzwa gukorana bya hafi ku bugambanyi hagati yabo n'umutwe wa Red Tabara. n'umutwe wa Red Tabara Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yitwaza yica abaturage mu gihugu cy'u Burundi, ariko abaturage b'igihugu cy'u Burundi ntibavuga rumwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, kuko abenshi muri bo bavuga yuko Evariste Ndayishimiye umutwe wa Red Tabara yawugize nk'urwitwazo. Ibi bikomeje gutuma abaturage benshi mu gihugu cy'u Burundi bicwa, abandi bagahohoterwa, bigirwamo uruhare na leta y'igihugu cy'u Burundi. N'amakuru rero akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera, kandi ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi bikaba n'ihurizo. nk'ubu ahitwa za Bukeranzuka mu misozi yahariya za Kayanza, hafi y'imisozi yegereye za Ruyaga, ndetse n'ahitwa za Muramvya, naho kuri uno munsi mu masaha ya mu gitondo byavuzwe yuko abaturage bagera kuri 3 bishwe
n'igisirikare cya FDNB, ariko bikavuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi iri gukoresha abasirikare babo babambitse impuzankano za gisivile, bakagenda bitwaje imbunda bakica bamwe mu baturage baba batumweho na leta y'igihugu cy'u Burundi, hanyuma bikagaruka leta y'igihugu cy'u Burundi ikavuga yuko umutwe wa Red Tabara wamaze kubinjirana mu gihugu cy'u Burundi, ariyo mpamvu ngo witwa Everett Ndeshimiye akomeje gusaba leta y'igihugu cy'u Burundi n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi kuryamira amajanja. Ibingibi ngo naho bihuriye n'ibyo abaturage bari gutekereza cyangwa bari kubona, ngahubwo ibi byose bikomeje kugirwamo uruhare n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ubona yuko burajwe inshinga no gusabira mu nduru, aho uwitwa Everett Ndeshimiye akomeje kwitwaza yuko umutwe wa Red Tabara winjiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa uri gutegura intambara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, wenga agakomeza agasabira mu nduru uko umunsi ugenda uza haza undi. Ibi rero tubivuyeho mu gihugu cy'u Burundi ho n'ubwicanyi n'ibikorwa bibi bikomeje kugenda bigaragara, abatuye hariya za Bururi, abatuye hariya mu misozi ya hariya za Kadirigi, aha hose biravuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi guhera ku munsi w'uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo batangiye kwimura abaturage bahatuye babajyana mu bice bya kure bitegeye ku kiyaga cya Tanganyika, nyuma yuko Everett Ndayishimiye akomeje kuvuga yuko abaturage batuye muri bino bice bari kwifatanya n'umutwe wa Red Tabara mu gutegura intambara idasanzwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ayandi makuru adasanzwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Amajyepfo, M23 yongeye gucakirana na Wazalendo mu mirwano ikaze cyane. Ni kuri uyu wo ku cyumweru tariki ya 3 Kanama, imirwano yongeye gutangira mu mudugudu wahitwa Kamakombe muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Epfo, hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zifashwa na guverinoma y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga yuko mu rukerera aribwo urusaku rw'amasasu atangiye kumvikana muri groupement ya Bugohe, ubwo inyeshyamba za M23 zagabaga igitero ku birindiro by'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa Mouvement d'Espoir Liberation de Congo cyangwa se MDRS. Iyi nkuru kandi dukesha Radio Okapi ivuga ko nyuma yo kwigarurira aka gato mu gice cya kabiri cy'umudugudu wa M23, inyeshyamba za Wazalendo zashoboye kwisubiza ku misozi ya Kavumu muri ako gace. nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, Wazalendo ngo ziyemeje kwihorera kandi zirateganya gukurikirana M23 kugera mu midugudu ya Katana no mu byongeyeho kandi mu gace kegeranye na Warungu. Ikindi gitero kandi cyitiriwe M23 kibasiye groupement ya Muzinzi. Uyu munsi kandi ngo ahaho Wazalendo ihagazeho bikomeye cyane, ubwo hari andi makuru avuga ko itariyo yonyine ahubwo iri kumwe n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi. Raporo nyinshi zivuga ko habayeho impfu ndetse kandi no gukomereka cyane, aho ibintu bikaba bihangayikishije abagize societe civile nyinshi itandukanye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo ibintu bikomeje gutera agahinda nyuma yuko n'ubundi amasezerano y'Iduha ndetse nayo muri Qatar yemezaga yuko imirwano igomba guhagarara vuba na bwangu, ariko bikomeje kugenda biragaragara yuko intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba ari ku ruhande rw'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, imirwano bakomeje kugenda bayitegura kandi bigaragara yuko buri ruhande rwambariye urugamba, kandi bigaragara yuko imirwano gutuza cyangwa guhagarara kwayo bigomba kuzafata igihe kirekire, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'amakuru akomeje guturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara amaze kwitegurwa kandi iri gutegurwa ku rwego rudasanzwe, kuko bivuga yuko umuvuduko w'imyitozo iri guhabwa FDLR n'imyitozo iri guhabwa FDNB n'abasirikare b'abahibu Special Force bari guhabwa n'Ababiligi ari imyitozo iri guteza impagarara hagati mu gisirikare hagati mu gisirikare cy'umutwe wa M23 ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB kiyemeje gufasha cyane leta ya Kinshasa mu guhangana n'umutwe wa M23. Ibi kandi bikavuga yuko imirwano ikomeje kugenda ikara cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi kiyemeje yuko umutwe wa M23 ngo ushobora kuzafasha Red Tabara kwinjira mu butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni inkuru zidasanzwe kandi zikomeje kugenda zitugira aka kanya yuko n'icyenda bizajya bifasha abagabo mu kuboneza urubyaro. YCT 259 ni ibinini bica intege intangangabo kuko bifunga agace gakora intanga zikuze ari nazo zituma umugore atwita. Bivuze ko umugabo wabinyoye akora imibonano mpuzabitsina idakingiye nk'ibisanzwe, ariko akaba
atabasha gutera inda nk'uko intanga ze ziba zidakuze. Ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyitwa Communication Medicine ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyitwa Communication Medicine kuwa 22 Nyakanga 2025 buragaragaza ko ibinini bitandukanye mu bundi buryo bwo kuboneza urubyaro by'abagore kuko ngo byo nta mpinduka na zimwe kuko byo nta zindi mpinduka na rimwe biteza. Aha kandi nanone bivuga yuko ngo nta mpinduka na zimwe bizateza ku bijyanye n'imisemburo. Aha kandi nanone bivuga yuko gutera cyane k'umutima n'ibindi bitandukanye ngo bitazagira ingaruka cyane ku ruhande rw'abagabo bazakoresha bino binini. Kugeza ubu ibi binini ntibiragira ku isoko ariko kuko bikiri mu igeragezwa, ariko abahanga bavuga ko ibi binini nibiramuka byemejwe bizahindura byinshi ku buryo bwo kuboneza urubyaro. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima OMS rigaragaza ko ku bagore miliyari 1.9 bagejeje igihe cyo kubyara miliyoni 874 bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ni mu gihe kandi ngo abagabo miliyoni 50 aribo bifungishije. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko mu Rwanda ibi rwose byaba ari ibintu bikenewe cyane. Aha rero ndakubwiza ukuri yuko ni inkuru yo kwishimira, kandi bivuga yuko mu gihe ibi binini byaba bimaze kujya hanze byo kwifashisha ku ruhande rw'abagabo mu rwego rwo kuboneza urubyaro, ngo igihugu cy'u Rwanda hano muri Afurika kizaba icya mbere mu bihugu bizajya ifata mbere y'ibindi byose. Birumvikana yuko ari inkuru yo kwishimira ku ruhande rw'abagabo, aho byari byarayogoje abagabo. Bivuga yuko abagabo mu buryo bwo kuboneza urubyaro batarebwagaho cyane, akenshi ku bagabo hitabwagaho uburyo bwo gukoresha agakingirizo. Aha rero ndagira ngo tureke izi nkuru, navuga yuko ari inkuru ziba zikomeje kugenda zigaragara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko imbuga nkoranyambaga mpuzamahanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga zo mu gihugu cy'u Rwanda, aho izi nkuru zose zimaze kubagezaho zikesha ikinyamakuru cyitwa Igihe gikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo rero dutangirane ku nkuru nyamukuru, inkuru z'imiripuko, inkuru z'intambara karabutaka, inkuru zidasanzwe, inkuru kandi zizewe dukesha abantu bacu baba baherereye mu bice byinshi bitandukanye. Ni inkuru tugezeho aka kanya yuko igihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuzamba. Ni inkuru tugezeho aka kanya yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni nyuma yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yugarizwa n'ibibazo bitandukanye, aho akomeje kugenda avuga yuko afite abagambanyi hagati mu gisirikare cya FDNB, akavuga yuko kandi no mu ishyaka rya CNDD-FDD nubwo ngo rifite abayoboke benshi, ariko no muri no shyaka rya CNDD-FDD uyu Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abigarukaho, avuga yuko iri shyaka naryo ririmo abagambanyi bikomeye cyane. Ahangaha byatangajwe nyuma yuko uwitwa Jerome Bunyoni atawe muri yombi, ariko ikanavuga yuko imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo MONUSCO n'indi itandukanye iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyane cyane n'iyiharanira uburenganzira bw'abanyepolitike, bivuga yuko ikomeje gukora ubushakashatsi ku ifunga ry'uwitwa Jerome Bunyoni. Bikanavuga yuko uwitwa Jerome Bunyoni ashobora kuba yafungurwa by'agateganyo, ariko ntabwo nshaka ko twibanda cyane muri ibi bikorwa, cyane ku ifungwa ry'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se kutumvikana by'ishyaka rya CNDD-FDD, cyangwa ku bugambanyi bukomeje gukorerwa uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agarukaho uko umunsi ugenda uza haza undi. Ndagira ngo twinjirane cyane ku bwicanyi bivuga yuko bwakorewe mu gace kitwa Kinyonza muri Gitega. Ni Kinyonza ku munsi wa kabiri byumvikanye yuko hakorewe ubwicanyi budasanzwe, n'ubwicanyi bwagizwemo uruhare n'igisirikare cya FDNB, ndetse kandi n'ubwicanyi bwagizwemo uruhare n'aba FDLR basanzwe barahawe indiri n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ahangaha kandi bivuga yuko ku bufatanye bukomeye cyane na leta y'Ababiligi, igikorwa kidasanzwe cyo gushyigikira FDLR ku butaka bw'u Burundi ni igikorwa gikomeje kugenda cyiyongera, kandi bivuga yuko uko umunsi ugenda uzaza undi
niko umuvuduko wo gufasha ino FDLR ukomeje kugenda wiyongera, kuko bivuga yuko hari n'abari barahungiye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko abari barahungiye mu Birigi. Igihugu cy'Ubirigi cyamaze gushyikiriza igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko indege yasesekaye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura yaje ihetse bamwe mu ba FDLR benshi bari bamaze iminsi bari kwitoza amasomo ya gisirikare ku butaka bw'Ubirigi. Abangaba bamaze gushyitswa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko aba bagiye kwifashishwa n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo bifashishe mu rwego rwo guca muri ya bice bya za Rumonge, Burunga, Kashasha ndetse n'ahitwa Kaderegi na Mugerama, bataka ibice byegereye hariya muri Sud Kivu, ngo kugira ngo umutwe wa M23 bawubuze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko umujyi wa Uvira ukomeje kuba umujyi uri mu mutwe w'igisirikare cya FDNB. Ni umujyi kandi bikomeje kugenda bivuga yuko na leta y'igihugu cy'Ububirigi nayo ikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo uno mujyi utazigarurwa n'umutwe w'intare zasarambwe. Bikavuga yuko kandi amakuru akomeje guturuka mu gisirikare cya FDNB bivuga yuko ari amakuru y'ubutasi, ngo bikomeje gukekwa ndetse no kwemezwa yuko uyu mujyi wa Uvira ushobora kuba wafatwa vuba cyane n'umutwe w'intare zasarambwe, ngo hakurikijwe ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara mu nkengero z'uno mujyi wa Uvira, aho ngo umutwe w'intare zasarambwe ukomeje kugenda uzana abasirikare uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi nuko umunsi ugenda uzaza undi niko operation ku ruhande rw'intare zasarambwe mu buryo bwa kinyamwuga zikomeje kugenda zikorwa, kandi ngo zikorwa mu rwego rwo kugira ngo uno mutwe ukomeze utangatange ibice byose bitangatanze umujyi wa Uvira. Birumvikana yuko kwitegura bikomeye cyane intambara karundura, birumvikana yuko kwitegura ibitendo karundura ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB bifite impamvu, kuko igisirikare cya FDNB kiravuga yuko ngo mu gihe umutwe w'intare zasarambwe waba umaze gufata umujyi wa Uvira tayari, ngo biraza kubabana ibibazo. Umutwe w'intare zasarambwe ngo ushobora kuba wafasha Red Tabara kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni Red Tabara itumvikanwaho rumwe, itavugwaho rumwe cyane n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, kuko bamwe bavuga bati Red Tabara ni ya Everest Ndayishimiye, abandi bakavuga bati Red Tabara bavuga yuko yageze ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nayihari, nubwo uwitwa Everest Ndayishimiye akomeje guteza akaduruvayo mu bice byinshi bitandukanye, avuga yuko bakeka yuko iyi Red Tabara yaba yaramaze kugera muri ibi bice byo ku butaka by'igihugu cy'u Burundi, ariko bikavuga yuko ibi byose bikomeje kugenda bitangazwa, ndetse kandi bikavugwa mu rwego rwo kugira ngo Everest Ndayishimiye akomeze ngo asaburire mu nduru, kandi nyamaranga abaturage barangariye mu gutekereza yuko ngo umutwe wa Red Tabara wari wamaze kugera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ndababwiza ukuri ko ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo njyarugamba, ibikomeje kugenda bitegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi. Biravuga yuko baryamiye amajanja kandi biteguye intambara ku rwego rudasanzwe. Ibi birashingirwa ku ruhande rw'abasirikare b'igisirikare cya FDNB n'aba FDLR bari gutozwa uko umunsi ugenda usaza undi, kandi bavuga yuko impamvu ikomeye cyane ikomeje gutuma batozwa cyangwa se bitegura intambara ngo nuko bamaze kumenya yuko umwanzi ariko bateguraho ibitendo ndetse n'ibitero karabutaka. Bivuga yuko umutwe w'intare zasarambwe ushobora kuba wagira gucye rwose ugasapotinga bya hafi umutwe wa Red Tabara mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi umutwe w'intare zasarambwe ugaragaze agaciro kawo mu ngufu zawo, ndetse kandi mu rwego rwo kwihemura kuwitwa Perezida Everest Ndayishimiye, nyuma yuko Perezida Everest Ndayishimiye yasapotinze igisirikare cya FARDC ndetse kandi agasapotinga FDLR n'imbonera kure ziraraga mu baturage. N'aka kanya imigambi Everest Ndayishimiye akaba kifite mu rwego rwo kureba buryo ki yakwica ndetse kandi yababaza abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo mwarabyiboneye ukuntu abaturage bahunze bava muri Sud Kivu berekeza ku butaka bw'u Burundi, ubwicanyi bakorewe na leta y'igihugu cy'u Burundi, aho benshi cyane bakomeje kugenda babyamaganirwa kure. Bikanavuga yuko hari na benshi banahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu gihe imirwano yari ikaze mu mujyi wa Bukavu no mu bindi bice bitandukanye byo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanya bagifunzwe, ariko ngo intare zasarambwe zifatanyije na Twirwaneho aho bakomeje gusaba uwitwa Everest Ndayishimiye kuba yafungura abo baturage bafunzwe ndetse kandi bafashwe bugwate na leta y'uwitwa Everest Ndayishimiye.